Sami! Veđa! Dođite ništa. Dođi. Ajmo, čuvam, vrati ga. Pojmo. Polako ide, vrati, šošo. Nemo ga. Pazi igrače. Bravo. Ja. Vai naprijed. Blizo, hej. Šutne. Moramo. No. Ruke! Još! Igra klopta, igra! Da, meni malo zima. A bit će za čas vjerojatno sam. Nikolica, punjač, nije hitno, ali da imam pripremljeno. Mislim da je kod njega taman je kupio jučer novi. Ili kad već. Ne, gledao sam kod njega je baš. A dobro, doći će. Pusti! Tu je jedan. Ajmo. Pičku mašter. Veđa. Još. Da. Sigurno možda gdje su lopte druge. Nije se pusti. Evo, to je ime gori. Jednu Nikola traži, se nam igraju, još jedna bi trebala biti tu negdje. Isto ta žuta. Idemo koja je već. Ali to nije naša, čini mi se. Može. Igraš. Evo. Joj! Sorry. Ajmo zaji. Gledaj, koren. Još. Ajde nazad, evo, nazad. Ajmo, gol! Ajde, ništa! Ajde. Veđa. To. Zađi. Izbi. Tam ti je odključeno tako da možeš ako je ti išla prek. Lagano. Ej, nije malo danas. Kreći se više, ej. Idemo ga!
Šut! Ostavi, ja? Radi, šut, daj šut! Može, hvala ti puno. Ajde. Punjač. Ja sad je prvi gol za jedinstvo. Ko je zabio? Ko je zabio, dečko? Prezime strelca i asistenta. Branić jako strelac. Balog, Mati. Randić strela. Asistent? Nema. Branić je glavno ušao dolje. Pa sam je. Sedmi je ovaj koji će doći. Kasnije će na urad, kog će doći na urad. Kamenje. Možeš u slačionu broj 2, na ulazu ti je. Kad uđeš u centar, odmah lijevo. Ili sad prije iz obrane. Može. Druga. Opa. Ne žurimo niko. Opa! Pašalića, koji dio? Je, Bruno oddirala je. I prezime, ko je zabio? Ljubičić, gol, Pašalić. Punjač. Mislim, nije hitno, ali da ga imam pripremljenog. Znači da ja došao sam kupiti punjač i kupim punjač, kažem ovom da ne mogu puniti, on mi proda i ja dođem doma, idem ga uštekat, ono nema šmure. Prodao mi adapter tu. I onda me još smiju, rugaju. 25. Kupio sam dva, imam dva unfala. Moram se skidat s drugim. Ja sam sad uzeo naručio u nekom neutrinu dućanu prošlogodišnji Motorola od 20 kroz 4000. 4200 mislim da je.
Što mi je duplo jeftinije od onoga Samsunga. Nije toliko puno. Gledao sam samo Samsung. Prezme! Pašalić. Ko te gurno loptu, koja asistent? Ko je golman? Pašalić isto, Ante. Ante. Bravo, bravo! Ma bank se igra. Bravo, ne, Gledao sam samo Samsung. Sapor! Software za povezivanje s računalom Samsung ima Dex, a kod ova ima Ready for. Šut! Jer mi treba laptop, a ne kupujemo se laptop baš. Bravo! Da sve samo prekorak. Može, daj! Jao! Kakav finoća. Ne, igramo tu, Uvijek ću malo. Jesam. to je ljubav! Evo treba još. Ma ne, pa lakše ti je snimat ono i bolja je snimka kad je malo iz šireg. Aha, znači da smanjim. Zbog mali teren brzo se kreće. Mislim da će ovo biti okej. Koliko se igra? 2 puta po 30? 15. 15. Može, Joši, ne. Bravo. U poluvremenu. U poluvremenu isto možeš uključiti one reklame. Imaš pravo. Još! Sorry. Sam se kruno sam. Bravo. Bravo. Pomoć. Dobro. Daj. Može druga! Joker, baj Marik, bravo! Bravo! Ko ti je asistirao? Ukrop sam. Ukrop. Steni, dajmo. Sudec, koliko je polovreme? Još! A jebo, jama. Čekaj, Čekaj. Zanimljivo je informator koji razlije koji uzmeđu ovdje. Se svi znaju igrati nogomet, ali razlije koji igrati to je jedan nogomet. Ja sve vodu. Ide ja, ne? Napraviti 6 ekipa nego 12-15 kada bude. Hoće! Ovo je da mi je bio plan 10.
Obuka. Samo igrači. Bro? Nema veze, popravio sam ekran. Samo 3000 kuna. Sjebao sam krivo stisnuo pa mi se zaustavio video. Morat ćeš spajati, žao mi je. Strelac. Asist. To su sad zabili jedinstvo, jel? A? Junaci. Ajde. Ne, 4. Šta ja radim? Ovo mi treba. 3. Sam malo. 3. Šta treba? Ja ću ti vrati prati. Ništa gotovo, napravio sam. 3-3. 3-3. Mhm. Kad je palo ovdje sam? Sad. Evo došao se. Si naš? Naprijed, ajde, Bog. Skačimo. Ajde, ajde, naprijed. Igra s golom, igra s golom. Ajde, ajde. Ne šeš gore. Zadnji. To je zadnji. Još ovdje. Ja vas i više. A on meni prolaz, on bude trebalo reći kako treba staći. Ne pritišće na sve. Sad moramo završiti na ovaj prije. Ovdje da kada se koji. Jedno bi bilo. Aj, ovo je 2 minute, evo. Jel je 2 minute? Kako ne? Igraj. Dobro, ja. Sam prođi, pusti go. Da, Bog, čisti ovdje. Bravo! Ne treba. Ne treba. Sorry. Давай.
treba biti, ej. Ti stao. Svog, ono pričite koji. Idemo još iza, čeka znak. Nije čeka znak. Znači ja ti ga mičem, ne moraš mi sačekati. Iza! Jebe, stvarno. Digni pa čekaj znak. Sad. Ide Franč! Daj, dostane kolo. Ajme naprijed, slisti gore. Daj, dosti gore. Daj, jebe. Izbi. Radi si! Idi! Ne, nazad! Mariša! Ovako i držiš. Jebote, igraj! Koga što je ovo vidio? Ovdje bilo. Ajde, dvojice živi, je. Ej. Okej. Može. Malo lijevo. Kupi se malo lijevo. Stoj tako. Jedan prva. Šta piše? Bližine. Ej, pokraj! Daj, nemoj me, kao i prije što treba. Pa, prene, to i dalje faul ide lopta, nemoj to. Jest. Odi na drugu jebati. Dobro se govorim, da ovo sudačka tragedija da sam Pavlo. Imaš neku situaciju. Ne, problem je isto odreagirao. A dobro, ovo bio još lakše. Kad ti mater stoji ko svećenik. Malo. Aha. Stoji ovo bilo ko svećenik. Znači Markoni, samo držiš striji. Znam, ali stisnuo sam slučajno stop. Umjesto ovog prebacivanja. Igrat. Bravo. Gledaj ga desno. Joj! Desno, deva. Predbilo je sebe. Šut! Pesta! Nije, mrtvo šanse se to. Nije to. Nije da se zna kazniti. Ruki! Leđa! A mi smo zadnji put popili smo, koliko smo ono drugi, 10 komada, 12-2, jel' tako? Dobro, računajući da smo Dobro, mi nas taj dan... prve, u drugoj ste se raspucali. Prvo ste zabili koliko? Daj Ljubo, požuri na vreme. Ide, pomalo. U drugi sam ja mogao dati gol, sam da se nisam išao onak zajebavati. Porast od 100%. Evo, Druga, bez drugu. Čekaj za. Ne znam mi je draže da reagirati. Zapisivati klince gdje mora puno reagirati. Tvoje, Ljubo. Još. Može? Bravo. Pripremite, gore, Jogi. Da ne naši. Leđa! Izbije! Evo, štrajk. Jedan prva. Bog. Sam da ti što. Za nas, brati, sve.
Šta nema rozi masker, Marin? Iza! Luka! Leđa! Sebe. Asistent? 4-4. 3 minute. Nemojte samo primiti sad, jel? Van, 4-4, jel? Ajde, zet! Ruke! Maj. Rozi. Ništa meni. Sad! Tako svog. Leđa! Van je! Ljubav! Strelac asistent, dečki. David, Superčić. Ko je strelac? Niže spusti, ej! Desno! Bude ti rekao na kraju. Idete dvojica! Dvojica tamo! Ko je strelac? Ovaj prije, ko je zabio? Valentić asistirao. Ovu ili prošlu? Prošli. Da, super. Ja! Leđa lagano ima šabe. Leđa! Vodi. Ajde! Push up, ja. Idem. Može.
igrač utakmice, čestitke, ime, prezime. Franić Jakov. Teško izborna pobjeda. Bilo je gusto, stigli su nas, ali uspjeli smo u zadnjim trenucima. Odlično. Evo, Admiral Bet, naš partner, daruje te sa bonom za klađenje. Kladiš se. Eto i tako. Vrijeme da Samo počneš jako, ako budeš ovak nastavio, bit će još ovih vouchera, sretno sam nastavio. Hvala. Sad samo onda